1-6. Na terenu broj 2 NK Bubamara, NK Varaždin 3-0. Sada nam počinju utakmice na terenu broj 1 NK Abeceda ZDC, NK Slaven Belupo i na terenu broj 2 Dinamo NK Karlovac. Do furo nam je Hrvoje kave. A? Je? Dođu nama dvije, niko nam ništa nije rekao, samostalno, samo inicijativno. Svaka čast. Igra se totalni nogomet. Ne kužiš, ej, kad nam je svirao, bilo je prekih kurac, isto su svirali. Znaš? Cijelo vrijeme ide. Nema zaustavljeno vremena. Znači, dužo 5 minuta ne bomo igrali, ti neće zaustaviti vremena. Pa kaj ste, normalno? Baci! Povrat na! Igraj! Kako budu išli zadnju tekmu, bit će sve veselije. Prvo nije bilo baš bolje sad se važi. Matija! Pazi leđa! Uraj! Uraj!
Jel te uspio kladiš tamo? Ajmo, Nego, ajde! Ajde, Nego, Nego! Imate ovdje raspored ako vam koristiš. Hvala pa si uspio odmah. Ove koje trebaju igrati nisu prekrižene. Sad je abeceda Slavina. Igra, jak ne možeš van! Što? Ne, pod pristojne, 67, lagano pada, drži ga, nije. Šuti!
kak topaš lopta? Nije, okej. Na sljedeći, ajde onda ako ćeš ugasiti. Mislio sam na sljedećoj tekmi vratiti ventilator, da se tebe ohladio. Digni se! Frane, diši se, diši se! Dobra, Frane! Frane! Stisni zube! Baci, baci! Deri! Vidiš te? Hej! Dva-jedan za abecedu. Ajde. Brže, Marko! Brže! Daj, oče! Ajde, stisni još! 20 sekundi, ajde!
2-2. Isti. Pa gurnuo mu je.